Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Ye Faamoemoe na oia. Ye Faamoemoe na oia. Ye mawalunga ola Faamoemoe. Ia via oia tangata uma. Faamoemoe na tangata paia ole tupu ia Faamoemoe. Abatu ia levi inga ya Yesu matau atu lunalo. Ia, talofa lava, whaatalofa atu le suafa manu malo Yesu Keriso, lo tātou ale imra tātou whaola, e le pa ia manu mamalo si tātou watunu ufia lava sa tāwha le lalulangi o e mafuta mai ai, whaatalofa atu ia te oi le suafa manu malo lo tātou watua, Yesu Keriso lo tātou ale, ia whaamanu ina lo na suafa i mea uma tātou te whaia, ia whaamaununga ina le vi inga o le atua, fia lava se meo e maua mai ai, ia le tātou wa Prokalame, whaatalofa atu, a whai fo is taimi mua le nei, whato a e a whia i Prokalame nei, o Kevin Ruivar nei, ia maua onga i lunga le tātou a laupepa nei, ia o le Facebook, ia ma le YouTube channel, whaatasi e mara tātou website, kevinlifeministry.org, i mwhaina SCSC lunga, ia ona e mai mua fo le iai, ia e mamole toi le whaafetai ma le whaamalo, e se le tāu o loutou sao, le vele o i mapa angar Kevin Life Ministry, e ala i lo shea ino le tātou Prokalame, e le tautanunga, ia pe ua e se fo i le mai tau a le social media, ia le tūlanga o le whaonga ino le platform nei mo le upo le atua, e e fo inisio na a fianga o lo iai, le tau fiofia, ia le whaonga ina o le social media e whaonga e launga ina ai, ke riso, lungo le TikTok, lungo le Facebook, o lo iai fo e la tau requirements, ma tūlanga nei, ai e se le tau o lo sao, mo lo sao, e le tala le lei, e ala le lo shea ino le tātou Prokalame, na ona whaatalo sanga atu ma le nganga mawalalo, ia e pule lava oe, ia i le nei a fiafi a vea o se whaamanuianga i lo nei tangata, Martino Keriso, shea atu le tātou Prokalame i lungo lau timeline, ia i fo inisio i la tau e whaafenga tā ono le tūlanga o taritonunga, ia e whaaloalongia fo ia tūlanga, ia o loo iai, ia oe le nei tūlanga. Ai whaafetai atua ia te oe, pe a whai ua moa le avanoa, ia te mai moa mai ai, shea atu le tātou Prokalame, oe naolo i ele sa tonga i pule a oe lungo lau timeline, ia whaamanu ina ele suafo le li, e mole te fo i ia le whaafetai, ia lo nei tangata whaatau waa, o au nei ma le ainga, fia whaafetai ai nisi o i la tau o pā anga le tātou ngā luenga nei, o nisi o i la tau lo whaapea o na wheso soani, ia i ngā luenga nei, i le ngata le tātou misiona i intia, whaapea fo i le tātou ngā luenga nei, ia ma le meise lava whaalau i tele ino le malo le hatu, o le whaatino ino tātou Bible study, o te whaapea atu e te lero tau sao, e mafuaaga o na whaia fo i le nei o nanga, a vea le nei a ngā luenga o se whaamanuia, a vea o se whaamanuianga i le tele o nisi o nganga o lo whaapea o na moli mau i le upo le atua, a me se fo i ia o le hawa o ina leo la fionga pa ia le atua, ua mawhai o na whaatino ina, ono o la outou fisosoani ia i la unga luenga nei ia me se foi ia le tau mawhai e tu ina atu le upo le atua ia mara tātou ngā luenga intia le e whaaftai atu ai
le nganga mawalalo I whaaftai tu I fo I le uso ia a leka langa aia ia male ainga whaamanu ia tele le atua I lau sunga ia me se fo I le tūlango ngā luenga o whenga iai a o loo atua whaatoa ia te oe mea o mai mati vai whaamanu ia fo I le atua whaaftai ia Aladina Schuster whaaftai fo I le lofa mleanga lei whaamanu ina le atua whaaftai fo I loto tea ta ala whaamanu ia tele le atua whaaftai atu fo I a Faith Toma whaaftai le fo ile lango tatou prokalame ma avea ma paanga o le Kevin Life Ministry whaaftai atu fo I a whaasoa le whao whaamanuia fo I le atua whaamanuia le atua I lau sunga Alessana Saolotonga ia I le anga le leo le atua I fuafuanga uma Julia Taii whaamanuia atu fo I le atua Martha Ropek whaaftai whaamanuia le atua I le avea I oi ma paanga o le Kevin Life Ministry te lea toala whaamanuia tele lava le atua I lau sunga ia me se fo I le ainga whaamanuia fo I le atua I le sunga ia Ioane Faamoemoe mo le sila fia I tātou ia o le fesoasoani sili lea stasi le fesoasoani tāua fo ia le tātou website ua mawhai ona whaawhaingo fia ai ona fōai mai ia le to'atele o I lātou e fia langolangoina ma avea ma paanga le Kevin Life Ministry asiasi I lunga o le website a le kevinlifeministry.org na tāpena ina ia masaunia fo I le au na le atua le sunga ia Ioane Faamoemoe stasi o tātou paanga ia awale ngā luenga nei whaaftai ia e tele ni tau a fo I tele se tupe whaalu whai ele website ia ma whai fo ele system e whaawhaingo fia peitai ia o le fsoso ni mai le sunga ia Ioane Faamoemoe ia wa whai fua umaine I mea uma avea ai ma whaamanuianga ngā luenga nei whaaftai tele uso whaamanuia fo I le atua whaitai fo I le uso ia etimani efu vea ma paanga le tātou ngā ruenga whai te fia maua fo I se whasosoani le upo le atua se asi lungo le daily bread o le au nei le atua ia e ti mani efu o lo whaapeo na whaanga solohina ia ma whaatino ina fo I le au daily bread ia o lo whai ma paanga le tātou ngā ruenga whaaftai fo I le paanga ia le tina ia so dia lofi mo o lo whaapeo na mafuta mai nei Henderson whaamanuia tele le atua ia te o le tina e me se fo I o le vei o ma paanga e le whaangalo ina fo I le uso ia Scotty Leota ma le mafuta mai Hamilton ma le ainga ma le whanau whaamanuia tele le atua le vei o paanga whaaftai fo ia au kuso timo ma le ainga ia I le ngalua I fo I ngaluenga whaavaitaimi nei I New Zealand ia o whaapea fo ina hele ainga I Samoa whaamanuia tele le atua I lausunga le ngata fo I lea whaafetai mo le tufinge ia nia kuresa ia ma le ainga fo ia le sunga ia tasi kuresa whaamanuia tele le atua ia te olua ma le whanau I Ausitalia whaatalofa fo ia ta alo le ngata fo I lea o le tina ia alofa luau ia alofa apeo na mafuta mai na Hawaii whaafetai tele tina whaamanuia le atua ia te oe me se fo le nof tatalo sei efu tie whaafetai tele whaamanuia tele le atua ia te outou ia ma le avea I outou ma paanga whaatalofa fo I ma whaafetai whaapitoa fo I le tufine ia sina a wha ia po Josina Base ia ma le uso fo I mafuta mai Faamoemoe o Josephine whaafetai tele lava ia le avea I olua ma paanga tātou ngā luenga nei ma le nof tatalo whaafetai whaamalo fo I le tautua whaamalo fo I ai meise o paanga uma lava tātou ngā luenga o loo whaapeo na nof tatalo a whaifi avea o paanga le Kevin Life Ministry whaalau I tele ina le malo le tua ale tātou Bible Study a se asi lungo le kevinlifeministry.org e ole a lava se vahenga te fia fisosoani ai I le ngā luenga nei whaamanuia tele le tua ia le ngata I lea ia o le tele o tātou paanga a whai o le te shea ina le tātou prokalame lungo lau timeline teiloa ese le tāu o re nā vahenga o oe fo le paanga tātou ngā luenga nei o lo tu o no ftatalo fo I mo oe ia a tono le ale tāu o lo suafa au ane iti ngā ilo fina ngalo I o lato umalavo le tāu o tau suafa whaamanuia le tua ia te oe ai whaaftai fo ia ma moriti fo ia lo whaanga I le Faamoemoe family I le tamaita isa ia Noela ia male whanau to whaafine fo I male ainga le ngata I leo Mateo Faamoemoe whaaftai fo I mo le avanoa ia o whaapea fo I ona tātou mafutahai ia whaamanuina le suafo tātou li ia le ngata I lea ia oe le te mafuta mai hello wa mai whaatalo whatu fo I ati lātou mafuta mai lungo le YouTube channel au te lona mafuta mai ia le tina ia sa mata ia o lo mafuta mai nai Dunedin whaatalo whatu tina hai mama wa mai oe le ngata I lea o le toa te le lavo I tātou
ia ole a le ta ua tau suafa ia a se kaimi ia ta ua foi tau suafa a si ka ko vave le tatou prokalami le nei ia fiafi ina ia vave ona tatou o le upo le tua e fai ma fa manu yang o le nei ia fiafi amene ma fau lava e tatara noa i se vaenga tā ua lava i le tātou savalinga, ona e to tele i tātou o lo tātou ia i leo langa le nei. O lo tu fesili pea e lo lātou purpose, po le lātou mafuaaga, ia o le a foi, ia le mea ua vala au nei lātou e le atua. Ai o te fia tala noa ai, ona to tele nisi e le o mautonu fo i o lātou tangata. E atonu iei fo i se taimi o le a fai se tau tinonga i nisi o vaenga, ba o te fia tala noa e le fiafire nei. Ona e me se lava tupulanga, ai me se fo i oele te mai mua mai. O le alau mea nai fai. O le alo mafuaaga. A o le a fo i se mea lima taita i ai oe i le nei vai tau. O te fia tala noa i le purpose, ia po o lo tātou wa se vaenga o lo whaapeona taita i alo o langa i le nei a fiafi. Ona ese le tāua, o le Faamoemoe ma mafuaaga o lo taita i alo wola. O te fia tala noa i Faamoemoe ma le mafuaaga o lo taita i ina lo wola. A tonu e te vaai mama i le nā vaenga, ai o le te le i o lona tāua. Whamaile, le tusi, si o avatua i lunga ia, le maule o le whiongpa i a le atua. Amen. Le tua le mātou tamā o sa uni tano i lau upu le neia fiafi whaamanuia o i lau whanau whaamanuia i le whaalongo. A o whaapeona mātou tatana noa i o lātou i loa le mafuaaga, ai maise lou fina ngalo mo i lātou. Ia a vea le upu nei a fiafi whaasa o loto ai se isi ia whaamalo sia se isi o vai whaatupuina se whaatuatua ua ngālala tama ia whaapeona whawhanga lau whanau le a fiafi nei ia whailoa ia te lātou e iai lo lātou mafuaaga e iai foi lou vala awina mo i lātou le nei a fiafi manuia o e tama o lo suafa o Yesu Keriso o le mavala au tuai nei. Amene, amene, amene. Hallelujah. O te fia whaita wina le tusi lea whaila haunga lo mta upa wha Ecclesiastes e mafuana o whaita ua wha Peritania o na a tātou whaita ua wha Samoa e le ngata tau te le malamalama ai o fut whaia o ngai le malamalama wha Samoa lai sawe. Ioi, a o le mana i o wha Peritania o te iloa nai te malamalama ai ma o malamalama ai ka ko malamalama umaya whai mai. Then I observe that most people are motivated to success because they envy their neighbors. But this, too, is meaningless, like chasing the wind. Then I observe that most people are motivated to success because they are envy their neighbors. O le ale mea o lo o motivatinga o e po le mea o lo o drivinga lo whaatuatua ma lau savalinga ina ia e ausia se vahenga maualunga o lo o langa. E tā ua i o le tātou o e tali nisi o fesili nei. Pe o whai atu e mana i le whaaperitania tātou te malamalama i le winga lea. Ia wa a whai tauru wha Samoa, whai mai, ona o mana tunatu le ngā luenga ti ngā uma, ma ngā luenga manuia uma, a ua mataua ina, le manuia uma, a ua mataua ina, le tangata ona o lea mea e le la le tua oi. O le mea whaatau wa a fo i lea, ma le ai le matangi. Ke le lopo e moa le winga. Au, ngā wha Peritania lai tā ua mana ia le moa leo le winga. Na fo i sao. E pie manino le leifa Peritania. Le ala o le fesili le nao le te fia mana o te anga i le neia fiafi. O le ase me o lo taita ina lo wolanga o le whameritala le tuspa ia. Then I observe that most people are motivated to success because they are envy their neighbors. Tele tangata o lo whaapeona yeise me o lo taita ia i la touma, taita ia o la tau wolanga. So se tangata o la. O oe mau, o lo tina malau tamā, le tau whai au o ai lava se tangata, e iai le mea o lo o taita ia po o lo o motivatinga i la tau. A tonu le teimi nei o lo e mai moa mai, o lo o motivatinga po o lo o una ia mataita ia o i whaafita uli.
Some of you, e whai au whiwhiringa whai ono le pressure. O isi o loo taitaia ono o tūlanga o ngā luenga, the deadline. Tama fo ilele, kakaungo o aku kausanga lea wo whaile mea lea, ho o tu teimi lea, wa whaile mea lea, ese mafuaaga. Some people, they motivate by painful memory. O isi tangata o loo taitaia i le fefe. O isi tangata o loo fua lātou fo ia whai unga i lungo lo lātou, taltonunga whaaleanga nuu. Po le lava se mea fau e te avatua, e le tangata matua ona le talia ina lava le upo le atua, ona e whai mai, o le anga nuu e whaapea, o le anga nuu Samoa e whaapea, o le mea le whaapea, a le o ngatasi mo le upo le atua, e o anga i le anga nuu lātou te le whitwhilia le upo le atua. Te maua le to te lo tangata mamafa le anga nuu. Ese uma me taitaia o lātou wola whaaleanganga, o isi tangata o lo o la fo lātou tantonunga whaale tangata. Mea le leo tantonu waia uia. Ma o i, e tele la mea o loo taitaina o lango tangata le nei vai tau. Ai, e ini sio vaenga pe o vaenga nei e lima na ono o walu e whaapai fo ile le iai e tele ina taitaia ile tele o tangata. E pei o mea ia a fo ino le mea. Ta tele nei. Mea mua taitaia ile tele o istangata taitaina ile loto whaasala lai cutie. They spend their entire lives running from regret. Tanta fo ilele like o la lava ia e taitaia ilo lātou wola ile nā fo i vaenga. La lava ile la ngona whaasala i o lātou tangata. O le istangata, o loo taitaina ile ita, resentment, male loto ita. E whai lava whai unga inga i ngā lava na tangata. O mea umai pe e whai ona ita. Uro mafuka muskaka whapenga. O e ilo skaka whapenga. Iyo. O nisi nao mafuaaga, o nisi e taitaina le fefe pe no whai atu ai pe o mea lau tele ia, ma taa tele nei o loo taitaia i whai unga tangata. E pe e fefe lava o le fefe mafuina ia whai le whai unga, ma mafuina le whai se mea fefe te, o whai o fefe alu i, fefe lisi mea. O le isi tangata, vaenga lona whafo e taitaia ele tele o tangata, o le materialism, o le tūlanga o le nei lalo langi. Ke manga o e whaisa ufale, ke manga o e mosa uka avale, ke mana o e maua le mea lea, o le mea le na o lo o motivate ele to o tele, e mana o e maua le manuia i le tino. Tele o nisho tangata o lo o e, pe o vaenga na o lo o motivating a lātou. O isi tangata, o lo o taitaia i lātou, ina ia approve mai e isi. I think I'll put it this way, many people are driven by the needs for approval. Pisi au wala fo ilele pe for expectation o lātou mātua. O nisi e taitaia i lātou expectation o lātou taito o lua. O whānau, o whaia o, you know, o lea lava o le totonu o lau lotu. O lea lava o le expectation a tau e kale sia i ate oi, tauna e whaapea ma e whaapea. To tele la nisi o lo tau mawhai e o maltemi nei, o la lava e tau mawhai e whaamalia ino lātou mātua, se i whai e kuale mele kau whaamalia ia i o mātua. Mea fole nā, e ala ina le talia e le si Jesu, fo mai le ailango o le lotu le alo ta mama lo tina, e mana o lo ta mama lo tina tu maua i e mapu lotu i la le stangata, ona o le tau mawhai lava e aprupe whaamalia ino na mātua, mona tua ai ngalo ia te ia le purpose a le atua ino no langa. Amen. So, le fila nei. Te mana oe. Hallelujah. Tele nisi o vaenga o le fasili na fasili oe. Tuane oe ate oe. O le ale mea o lo taitaia o lo wolanga. Le ase mea o nai taitaia oe le nei taimi. O fua ia iau fai unga fai. Tatoa tu le tusia kolose. Amen. Te mana oe ise vaenga e tata iei oe le fila nei e fai loa ia te oe. Kolose lona mata upu mua. E peo i e te maua i le winga o le olanga le nei. E te fiu a su e le winga o le olanga, the meaning of life. E te le maua. Fa mai fai upu le sfurma le ono, tātou fai tau ai. Fa mai awana fai e ia o mea uma lava, o mea i le langi ma mea i le lalo langi, o mea e va aia ma mea e leva aia, o nofo a li'i ma li'i sili, ma fai pule,
mai la ia, na whaia e ia mea umalava, o a mea umalana tara noa mai I runga. Whai mai na whaia e ia mea umalava, na whaia fo'i mō ia. Amen. Esel tā ua o le melea. Ia e loa, na whaia e lea tua mea umalava. Whai mai awa na whaia e ia o mea umalava o mea I le langi, o a mea lai le langi, lai ai a ngelu o mea umana tangat o a foi, o ai umalai le langi, lai tara nol tuspa ia, whai mai o mea umai le langi, ma mea I le lalo langi, o a mea I le lalo langi, o manu o mea uma iai ma oe le ten mai mua mai, o oe le te la vei mea I le lalo langi, wa le te le lalo langi, whai mai, o mea o va aia ma mea ele o va aia, o isi mea va aia, o isi mea ele o va aia, mea I le anganga, a ngelu e va aia, e ale ele va aia, o le tino e va aia, amene. Whai mai, o nofo a li I sili, o tupu o mea malava na whai ele a tupu mai, ma whai pule, na whaia e ia mea malava, na whaia fo'i mō ia. Amene. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities of powers, all things were created through him and for him. Amen. So now, a whaiolete mai moa mai. It's not about you. Yeah. Life and your life, it's not about you. Lai manino le lele tuspa ia, na whaia oe mo ia. I think o le taimi lava te malama ima e loa le mea na leina whai oe. O lou mafuaaga I le ola na leina e ola, e le mo oe. Ai ona o le purpose mo le Faamoemoe a le atua. Na whaia la oe mo le atua. O le purpose po le mafuaaga na whanau wai le tangata. O le tasi leo mata upu ua siri le afe tausanga o la lava isu ele au tangata fiolo ma tangata popoto. What is the meaning of life? Le ale winga ya laina yei tangata. O la lava isu ele au popoto. Ai whai mai le tala le tuspa ia. O mea uma na whaia ele atua mo le atua. A whaila le te whaalongo mai, pe no whai atu. Your life, it's not for you. Po olo wola leo langa le nei. Ele mo oe. E to a tele la tangata. E se sele me olo a matailo la tu sa ilinga wa. O te langa le si fesili na ia te oe le teimi le nei. I lou lava o langa. O le fesili le lai tu fesili ai tangata le ngato tama o ngā lii o whanau o la lave fesili lava tangata ia te au. What do I want to be? La fo ia what should I do for life? O tangata la for me. So what are my goals, my ambition, my dreams, my future? O mea umai lai mawhawhoro tangata, it's all my, e se le mea lai amatai. O lai se le mea lai sa ili po le mea lai focus ia ili tangata. Amen. O la lava e focus le tangata ia, ilona lava, o lai sa ili lona mafuaaga mo lona purpose, la lava su e tutonu ia te ia. E te le maua. E te le maua, o na whameritala tuspa ia na whaia ia mea umalava, na whaia fo'i mo ia. All things were created through him and for him. Amen. Se kwango koe wakula u. E lau kama invention e lenga whai lau demonstration ngea fiafi. E le siaso mo sauai. Peko ke whaai me lau. Ngai o le mea o kwango whai. Au whaali atu le mele ia te oe. Lai aka mero kōrua mara wāngai. Au whaali atu le mele ia te oe. Mate mawhaina e matea mai te upo le ale winga na oa na usore mele ia. No mua whau le sia. So kwango loa whai. Pe ua rua e masina no whaia ele mele. Inga ua umala no o whaia. O sau lo whaali aku i oe lo kōrua.
Faku, vai fare mele. Vai mele ko lu mele ngamia. Fali ko le mase singa ilo. E o fo ita yo te longa o fo ia te oia ai mele mele te uatunga. Ku se le ai masona, le mase o to we lolo na mafuaaga ma le purpose. Ma le mafuaaga na la ino o faia le mele. Ke iloa. Tasia tangata lana te iloa, ele iloa elo to lua ele iloa sisi o mato ainga. Nga o ai. Na o tangata no na faia. Na o au anga o lor mafuaaga o le mele. A ko ngai kisi me ke vera nga fasina papa. Ke iloa o kanga fa le kia o ke lo o fafie mua le faile. Ka fuela wafi pe vai le mele a. Ai ei no na taua ia te au, elo na mafuaaga na la ino fai. E ale winga na la ino tango faile mele fasila o papa ku enga o fao ia o kango ili la lo I e ilo na mafuaaga na la ino fai. Ele o se moenga. O le mea no no fa o mo tango fai e ia le mafuaaga na la ino fai. Ai o sa o mimika kun mako ai ngo fa ko fa me ma ngai le ngo fai. Lo ko le nga mea. Ma kwa nga le lo al mafuaaga. Tasia tangata nei lo ke lo o foi ke o ko li mase o ko o ka ngaka ke makea le mele le por ngai ia e mawala nothing oi e mawala hip hip ai ka sia e makea le mele ai lo na mafuaaga na o wala I lo le purpose ma le mafuaaga na ino foi le mele e fa pe na foi la lo wola mo lo soifua e te fiu e te whēlu wa I le teimi nei masa ili, e le o iloa e le mea le alo na winga. E o fo ia te oi, e te le iloa mafuaaga. E o ilo tinama lau tama, na te le iloa fo. Tasia le na te iloa, na o le na whaia oi. Na le toa tasia, na te whaia, na te iloa lau mafuaaga. Na o le ana ia whaia oi. E te le I whaia oi. So there is no way you can tell yourself what you were created for. Matuale iloa e oile mele na. Le o tango fa ali atu mele na o sina ata fa ta tuai. Na wa la te iloa o ke iloa la ule ka ua fu ya o mafuaaga ngala ingo fa mele a lu pong sa ya fa penga. Ai na wa la iloa le winga. E fa pena fo ila. O lo wola. E ke le iloa. Se ilonga lava I te malama. O le vaenga muale te mana o te oe. Se ilonga lava I te malama I le revelation po le whaalinga na whaia oe mō le atua. O le mea lea, no whaia mō au. E eilo mafu, e le purpose no wha, e lea o ngāni mato a inga. Ke ilo o lapisi mua le kongi lo ko roi kongo lapisi o le mea lea. Ai no o whaia e au ia. E iai le purpose no whaia ai. E au ngā te le mo au, o ke le alo ngā o ngā, e le au ngā au ko ngā wa. No o whaia la, e au ngā mo au, ke ronga pawara le mea o whaia au ngā mo au. Alo ingo lau tala, e le au ngā mo lo to lua, e le au ngā mo mako a inga, e le ima se au ngā ai, na au hau e au ngā ai. Wha pe nā fo ila ia le va aia le atua. Ona o oe, na whaia oe le atua mo ia. E iai la low purpose, se ilonga la wala e te malama I le revelation, e le I whaia oe le atua mo oe, na whai oe le atua mo ia. Ona e toa tele tangata, ia, mo nei fo I taimi. O la lava sa ili tangata I le o langa ma wha amatala mai, o lo mafuaaga lea, o le mele na whai ai oe. O la lava e tau su e tangata lo lato taua mo lo lato winga I le atua. Every path, o mea umana te tau mawhai e whai. A tonu lo te whai oe, ele o so wala awina. Ona e toa tele tātou na taitaia I tātou ona e tātou te mana o ia maua lea mea. Ia le leia tātou ngā luenga, ia tātou career. Tele o mea tātou te mana o whai leo langa. Tātou te mana o vea oi matangata ta alo, a vea oi matangata whai ngā luenga, o lea lavar ngā luenga, o lau career ngi, a vea oi ma model, po ngai whikewhia model, ia, a vea oi mastangata lau wiloa, o vaenga uma lava na, o career ia, lai mana oi tangata. Ai, e se ilo lātou purpose. Ia, e se ilo lātou purpose na whai I lātou e lea tua. Ai, o la lava, e mawhai ona e whaia, e mawhai ona maua lau career, ai le o lau purpose na whai o e lea tua. O ala uma lava na, whamele le tusia a Roma,
Roma lona mata upu e valu. Foi upu e ono, foi mai. A wā o le loto I la le tino o le oti lea, a o le loto I la le anganga o le ola lea ma le manuia. Foi mai la ia, a wā o le loto I la le tino le ita lea I le atua, a wā e le usiusitai I le tu la fono le atua, e le mawhai o foi iai. O I la tau foi o I la le tino, e le mawhai ona fia iai le atua. E ala no foi tau o foi upu le te o si me le also tanga. Ona o isi ngā luenga le o lau karia, e le o se mea le atua. Amen. Tele ngā luenga le tino tātou te whaia. It's not the purpose. E se ale purpose ale atua. It's tonu o le message, the message translation. Mana ia. Ti o wako mai le message lai lalo, le translation lai lalo. Mata mai I le, yeah. Oh, let's pick up from verse 5. For my, those who think they can do it and their own end up obsessed with measuring their own moral muscle, but never get around to exercise it in real life. Those who trust God's actions in them find that God's Spirit is in them, living and breathing God. Obsession with self in these matters is a dead end. Attending to God lead us out into the open, in a spacious, free life. O le tele o taimire nei I don't know if it's a mana o le message translation. O lo whamatala mai ele vaenga fo ilele o tātou wala umalei nei. E pēla wala fo ile dead end. Tele alo leo langa. O tātou wala umai tātou tau mawhai ai. E iai le mea ngata iai o le awala e ngata. E le mawhai ona e toea. Aru ese mai a ole ala ole atua, le purpose ale atua. E te lela le purpose ale atua ese mai le tātou mafofaule nei. It's like for me to say o le vala wina o le atua I lo langa. E siri aku ngake le mea nai te puafua oi. Siri atu na te le plan ale atua I lo langa na I lo lau kama I plan na iai. I think le lau tangwa ui e whaamatala I le plan ale atua I lo langa I si I whaimas whaatita inga. Not the standard, but you know, tama whai whaamatala ina ia mo le points le tau whaamatala atu. E iei fo ina ta ia Korea. Ia ui ai I fo ino le meilo o langa tuk wae. E iei fo I le mea no o manao ui e whai. E iei fo I la uia Korea. O la unga luenga. Ma mea no o nau ta ita I e whai. Tu sa, ia peo au ia sa o fia le tūlanga tau meo whaasala lau. Sa utu stala o vaenga na ia sa o fa pea manga ia la kalu fa ringa luenga fa kuskala. I think a little bit about myself il tu langa tau tu stala ia il tu langa o afo o prokalame sa alu lungo o tato Facebook ia ma to telefone tanga sa mo no la to follow ai o le mela le nai ta o le career o le afo o le mele nei ma kwa I mamawa ma le purpose o lo langa. O le foko o walu e whaile purpose o le atua I lo uolanga. Sa ye la filfilinga e lua la filfilinga sa I lo uolanga. Ia e le teimi sa mai lo mo siu to lua man no foi lalo. Whamarita la siu to lua e tia foi mai. Auange e koe alu e koe whaingiri poki wha la langi. Ia o whakuanga nga siu ko lua e sea. Tauna e filfili teimi le nei. O nei ese le meta o le career, ese le meta o le purpose, po lo mafuaaga na whai ai o e le atua. Mea ngā ko kere o koe wa ai kia ulungo o social media I meta tu stala ma tu langa ma taha upule nā, le ai wa ua, o laua wawai e se ina mai au mai lau career, e ave au le mea lo e lo purpose, lo mafuaaga o le mea na whai ai o le atua, alu e awa o le upu o le atua, o lo purpose le nā. E le na le pau le nā, e te le ale pele life for purpose. O avier Bible study whaamaungianga ia oi. Sing dua mero uru wanga avier Bible study whaamaungianga ia to oi. Ana o le whaatino ina la lo purpose, lo mafuaaga. E le aise whaamaungianga o le upo le atua ia oi. So it's my purpose. E le mo aula. See? E le mo au le upo tu spa ia fo mai na whaia oi mo le atua. O le purpose o lo uolanga e mo le atua. E le mo au, o la unga luenga tu stala na whai. Pauala me ele I mo se vi inga o le atua. Yes, nei ma se vi inga, not even one. Nei se mea, na o le vi inga o Kevin, ma le vi inga o
ma lipo kinga ma mo ia utupe, it's all about me. I le taimile nei, o le ua maua le vi inga o le atua. Ona o loo o langa, ele na o loo o langa tauna ona ola. It's not about me. It's about God. O le purpose la le atua, e mo o loo o langa e mo ia. So, e nisi fo i lele la fo no le mea, tomo fai eva vai le vaenga lea, ona te lea se tu langa fo i lele, i le taimile nei le soifuanga wha akirisiano, e o lava i totonu o e kale sia, ia ma tu langa o launga ino le upo le atua. O lo wha amalo sia ele mea lea, consider your dreams, set your goals, aim high, clarify your values, o mea nei le la hunga. Figure out what you're good at. O to inga mele nei la be disciplined, o mea umane, it's good. Mo mea message sa ua. Focus all about ourselves. Ai o le teimi lava e te loa ai. It's not about you. No, for meritala tu spa ia na whaia oe. Na whaia oe mo le atua. E whaafetai lai le atua, i lau career nei nei, o le a lava lau career nei nei. Aua nei whaaseina oe o lau purpose le na. No, o le purpose a le atua, i to tonu le tu spa ia e eternal. O lau career, e le eternal. Le la tato oe valvali atu. Whai mai le tala le tusia Luka. Amen. Luka Eva. Lona fai upe luas fu malfa. Foi mai. A wā ai se whaasaunga le muina lona ola. E mau ai i a te ia. A o le wha mau i lona ola ona o au e whaasauina e ia. A wā se ale au ngai le tangata pe a whaina te maua le lalo langi uma ai wha mau e ia ia pe la fo ina. Tele tangata o la lava e turi le lato career, e wa achieve uma mena mawhai ai, a lai se oli. E ile si kama pese lau i loa laulangi, okay, loa la lead singer i o se oli kemi ngai. Langa achieve uma mea uma, maua fale, maua mea uma, ai whameritala le tuspa ia, whamai awa se ale au ngai le tangata pe a whaina te maua le lalolangi uma, o e maua uma lalolangi, ai whamai, ai wha mau e ia, ai wha mau e ia, pe la fua ina. Lea le winga te maua ai le laulangi uma ai whano i lo wola. Mai e sel taua. Ona o lunga atu, o lai tala noa, e ile tangata o la lave sa ili lana career. La lave tama whai e achieve uma mea uma leo langa le nei. Le tala noa i Yesu, oh, this is Jesus speaking. Le tala noa i, te a whai te manao ia e maua uma mea, it's all about you, o oe lava le starting point. For mai le message translation o le whai upu le for mai, self-help is no help at all, self-sacrifice is the way. My way to finding yourself, your true self. So what good would it do to get everything you want and lose you, the real you? Tangata moni a oi. Le ale winga te mawai mea oma, ai whano ai oi. Ma i mau ai oi. O le ala tala lor tu spa ia e mawhai ona e achieving a umalo o langa. Everything. E mawhai ona e maualau korea nei nei mau uma mea uma. Ai, o nā lai te ele o mau e oilo purpose. O le fiafile nei, to mawhai u nai mai o e wha amalosia, ina ia e maualo purpose, ia e lolo mafuaaga ona e tāua. E tāua lo mafuaaga, awana i pei o tangata tauna ona ola. Ai le oilo ola. Ele oilolo na mafuaaga, ona a ele ilolo mafuaaga, e tele ilo fu pule alau mea a whai pēno o whai atu le amatanga. To o tele nisi o le au sue, o lo la tau ua sa ili, what is the meaning of life? Ai la tau tele iloa. Ona, o le wingo le olanga, ele o se mea o tango le atua whakakia kia nunga lau wala. O le purpose ma le plan le atua ilo wolanga, ele o kango le atua whasa lau nunga le kio.
pe whailo i lunga nguspepa le purpose le atua i lo wolanga. No, whamare tu si le la tātou whaitau wai. Mua kore ni to e lua. Te mana o te vai e tā ua o i le atua. E tā ua le purpose a fo i lo wolanga. Ma le vala au winga le atua i lo wolanga. Amen, e koe ki kako o kle a angor tātou mta upule whiawhi nei. Fau o tini wha avai. Ina ia e loa le whaalinga po o le revelation e te loa ai. Na whaia oe mo le atua. It's not the other way around. To tele tangata e whaia la tō plokalami. Na tā ngofila ia tuu ia i to tonu le atua. Ia. O la tō na whaia. Their own plan, their own purpose. Na tā ngofila ia mai le atua tuu i to tonu. Ai leo le au wala le nā. E leo le nā turua nao le mea te tauna iai. Ta tau o na whaonga ina e le atua oe mo lona, mo le purpose a ia. Po le mafuaaga na laina whai ia. O au e whaonga ina le mea lea wa o au na whaia. E le whaonga ina le mea lea au. Right? O au na whaia le mea lea, o au fo ilai o te whaonga ina ia o ngā mo au. E le tango le mea lea whaonga au. Whaapena fo ila le tātou wolanga. Aua tātou te whaonga ina le atua, a ia whaonga i tātou e le atua. Mō lana purpose. Whamari wha upo ono, ai mātou te tautala atu i le poto i e ua uma o nā oa oina, ai le o le poto o le nei lalolangi po le poto o alii o le nei lalolangi ua wha leo ngā ina. Whai mai, ai peitai mātou te tautala atu i le poto o le atua i upulilo sā nā tia, na tō fia e le atua ana mua lava, ina ua tātou manui ai. O le mea na, o le mea na le iloa, e se alii e tasi o le nei lalolangi, a wā ana lātou i loa po ua lātou le whaasata roina, le alii e ona le manuia, lātou te le o iloa le purpose ma le plan na le atua. Ona i le o whaata ati e tia ina i nunga le awala, o laina nā le purpose le atua. Whai mai la ia, whai upo iwa, ai pei ona tu sia, o mea ele iwa aia e mata, ele i langona foi e talinga, ele i o foi i le loto se tangata, o mea ia ua saunia i le atua mo i lātou o e alofa i a te ia. A whai o oe le te mai mua mai, o nai te alofa i le atua. Whai mai le tara le tu spa ia, ele i langona, ele o iloa ele tau whai whi au malo ta mamalo tina le purpose le atua i lo wolanga. Le ai masesi o iloa. No one. Le isa si o iloa lo mafuaaga ma le mea nā laina e whanau ma le laulangi le nei. Le ai masesi a tonu e te ua e whai mai, ke iloa le purpose le atua. No. Pepelo tangata na. O i lava e whai atu i ate o na te iloa le purpose lo wolanga. O le pepelo. Na o le atua na te iloa lo purpose. Ia. Na o le atua na te iloa lo purpose. O te tonu i whai mai o lai nā tia o le mea le i whailoa ina i le atua. Whai mai a ua whaalia mai a mea e le atua. Mai pe ona tu sia o mea le i wa aia e mata. Lona winga le i wa aia mua. E le i la ngona fo i e talinga. E le i whaalongo e asesi. Ile sako ilo mo le purpose le to lo wolanga. No. Fa pena fufu mai ele i o fo ile loto se tangata. O mea ia ua saunia ele atua mo ila to o e alofa ia te ia. A ua faalia mai ia mea ele atua ia te imatou elona anganga. Amene. A wae su e ifo le anganga i mea uma o mea lo loto fo ia le atua. Amene. O lala i le atua. La ile anganga pa ia le pelengi ale atua i lo wolanga, ma lo wolanga. Amene, o la ito tonu i le pelengi ale atua i lo wolanga, ma lo wolanga. Sa nā tia le purpose po le Faamoemoe o le atua i a keriso. Ele i lo e tangata i ele i lo le ti apolo. Alright. Amene. A tonu ua umaona e whiriwhiria lau karia. Pati mai mo lau karia. A tonu na ua mo tele ni mea ua e mau mea ma ua tele ni mea ua e whaia. O nā lava e tio karia. To tele fo inisio i la tau. Io ua umona whiriwhiri fo ia. A la tau tai to lua. Right?
Wa e nisi wa sa tau ona e filifili fa tasima le atua filifili lo to lua wa to tele nisi tangata e afo o la o filifili ia tangata ele imfina ngalo ia ile atua sa filifili ka ngaka i lona poto mo lona malosi ona to tele fo tangata ono le malama wo umana vatu ele atua o la ia se tangata wo uma ona to fia ele atua mo oi faita 5 sika ko me kasi la 5 nge fia ali taka kakaranga kasi la 5 langa ko kele la 5 le mai mo mai ya so o ko le mala tapo I purpose for emisa me ka urungali e ngai 5 fo ile le mai mo ma le taimi nei kele yo la ko girlfriend mala to boyfriend la vai ai la vatu se fautuanga le mo o le fia file nei ona ina ia la via ina me ei oi ona to tele nisi o fa na wale atua o langa ngofo atu i istangata ua matua i safa ma ua ngaoia ma ua asawa ina ele ti apolo ona o le se o fai unga ele i fili fa tasi mane atua ai tato woto no upole atua ka o mai singa wisdom from the word of God he o ina i tato ne fia pe a fai leke 5 I la au 5 le fai o ngawe e tapo hey stay tapo fa pe nga o ngi ko suia lau ke o tapo mai ke o ko suia ko nga fo ko pongi tapo yo maka i fai nga lau dinga nga ai o le taimi nei mo le au 5 ka ko karkal ngon ni fia so tu se ke nese si va ku kuanga mo le au 5 e fili fa ta simbole tua pe fa fenga e fili se ali i kala fenga i li mo Amen. Famali tu se kene, se ono mta upu e lua. Wo fetalai mai fo i o vale atua, le ina to atasi o le tangata, o te whaia sona fisosoani e te tau maia. Na i loa le le atua fo mai, va ai mai le atua ia atamu, woi atamu. Le ina e no to atasi mo oe, ai o te whaia se fisosoani mo oe. Mai lola i o le atua, wale le la fisosoani mo oe. Ai sa fai upo so oi fo mai na fai e Jehova le atua ele o manu vai fa umalava ma manu felele umalava na ia au mai ia atamu ia I loa peniani ngoa na te fai ngoa ai o le ngoa wa fai ngoa ina ia atamu I meola o lona ngoa lea ona fai ngoa ina atu lea e atamu o ngoa manu vai fa fanua ma manu felele atoa ma manu vai fa o le vao ai fa mertara tu spa ia o atamu ele I maua se fesoasoani e te tau maia o loa le mea ngai kau vari meinga fai mai le atua I le amatanga fai mai ele te tau no nofo to atasi atamu ai tango le atua fai manu ai ave ia atamu fai ngoa uma manu ele ai masesi e tala fea ngai ma atamu fai mai loa I o ata o le lafo mai loa I tala tupa ia ele I maua se fesoasoani e te tau ma atamu la se fe au le tau avatu mo oe mo I la tau ie 5 au ale mua atu lo o isi tamana na ala no atu na avatu ele atu e te tango e fai ngoa po se pua apo se taifau ia Nele na ala ina fatua umolona no nofo lesi malesi a te ufo mai e se awingo le kama pe se pua si tulo pe se uli e se a pe se taifau wingo le kanga kai se a na vatu e lo discern fo maritala tu spa ia fo maritu se matayo au ale mai maua mea pa ia I uli au fo ile mai maua I mo meo pua o lai tala no I tangata au ale mai maua o ele afa fine o le tangata I fa naua ngata fe ai a o atu ni mia li I kere ropa le suma lio ngi kala I fa ia kue ki oi you need to discern po se tai fau po se uli po se pua ia e vavena e loa ona fa maritala le tuspa ia ele I mau fo se fisosoani ai se ale me o tala le tuspa ia ona o manu umai na vatu mua o lana avatu man o lana tala noa ia le atua I se to o lua ai atamu ai tango le atua au mai fau mangu ma au mai ai ave akamu e fa ingoa ele I ave no nofo ma atamu au ale mai maua o ele afa fine o le atua a fai e inu piama le fa o la ina la uo au e te nofo ai Mele na ala ina mai maulo purpose. Mai mau tuai tele tuai se le fai unga wana nofo
whanau ngata whi ai. Lai whai mai Yesu o tau ta maole. O tau whanau ngata whi ai. To o tele la whanau o lea tua. O lau ana nofo I whanau ngata whi ai. Some of you think, Kevin, ma mafa tele au upu. Hey, it's too late to o loa umana whai atu. It's too late, I already said it. Ai, awale mai maua mea pa ia. O oio lea whawhine pa ia mana atali pa ia o lea tua. Awale mai maua I uli. Right? Awale mai maua oe ia pe aua foi le la foa o tau penina I lumo pua. Tātou e aona tātou a vai mo fa mai nei la tō so tātou atu ina. Amen. So atu le tusia mātai o lona mata upu e fitu. Fai upu e ono. Fai mai. Aua to te avatu mea pa ia I uli. Aua foi to te lafo o tau penina I lumo puaa ne I la tau soli ai o la tau vai. Maliliu mai I le saia ai o tau. E ala no ufai atu le vaenga lea to o tele tangata e la tau te le loa low value. E te latu malo whaatu o tuanga le nei a ke riso o oio le awhawhine o le atua o le tangata o le atua e whai poipo atu se tangata e na te le loa le atua. Fo mai la I o lea, na te le loa low value e pei o le pua. O le ale mea le mai le pua, fo mai ne I o lato soli ai o lato vai, e le loa le pua le tā ua o oe ma le tā ua o oe lo a inga, o le pua la, a tongi e meo le hafo ino le mea. A watu ni pēni na tu uto tono le pāpua. A laku wa le pua ai soli le pēnginga kūrungo maa e le ai mase ese esenga o maa o le pala mani me le pēnina I le tū wa pua. E soli la tu te le iloa le value o le pēnina. Fa pēnā fo ila lo wola mo lo wola o oe value I le atua. Ai o le ave o oe po le alu o oe I le fa e poipo atu le whanau a ngata whe ai. It's not good. And I see this pattern. To a tele I o whanau au le leia le atua. So koe wa ai, you need the eyes of faith. Fo I lua sui a ko fo linga. Sea, ka fasi e kai ko lua o mea umale na. A whaino la tō wola. But this is good to protect you. Discern, ma ai wha le leise tangata tala whea ngai mo oe. Amen. Fo mai o le ua ia maua le hawā. Wa ia maua le mea le lei. Amen. Fa mai tala le tuspa ia, e le iai ma se manu o manu ia na avatu, na tala fia ngai ma atamu. O na whaia loa la ia e le atua o Eva. O le tangata le na whai e le atua, whetau I le lei ma atamu. O isi mea na whai mua e le atua, na ave ia atamu e whai ngoa. E le avea e no nofo ma atamu, mea na e whai maritala le atua, le aima se meo mea na tala fia ngai ma atamu. O ke vavi, sa ili le atua. Laua iai le tofi o tofia le lei e le atua mo oe. E le, e maua I oe le fia. Amen. A tonu la naua, mo I la kolowo umanga whaia, la to whai unga. Amen. Tarusia naua, sa o lau whai unga na whai, ia maua ia, po le alavar tūlanga, mo la to sinko. Sa ili whaatasi ma le atua, ka mangu I whangau o le akua, so nga whai e whangau laulangi. Talu ele le matala. Amen. Sa ili low purpose. Ia mo low mafuaaga. Tuatu le tusia Efeso. Amen, sinko. Amen. Sa avatu e a, na avatu e whaingoa. Ava i kus whangau le ngata, whai le atua. Le atua, pea se akali le ngaka le. Ai sa ili, au kiru lo ko lua whai, o whangau I ke ua. Au ai kalo whai awe. Ia, tusia Efeso. Ele leilo I lo la tali o le ngata ai le I whaia le whai unga, ai le I whaia se lua whai unga. Ale anga lo I lo muri ngagi, nga woi ka whewhe. Te elo foi mai, e sa le ka maa loa pe se. Ale na watu mua te discerninga, pe sa o pe ya. Pe tala whia ngai mo oi pele ai. Le tu se Efeso, foi mai. A foi o le, e se le tā o le mele o lo I loa o lo purpose. Po ai te mawai. Nisi o a foi.
o tupulanga ia ma le toʻatele o le taimi nei la lava e saʻili le poto ma le atamai ma latou karia ma mea latou te naunau ai ai o loo valaauina ia ma le tulaga o te naunau ia faailoa ia e iloa e oe lou purpose tasi ale itu e te maua i lou purpose faamai tusi e Efeso e muamua fai upu e sutasi o ia lava ua matou maua ai le tofi o i matou na tofia ana mua e tusa ma le finagalo o lē ua matuagalue i mea uma lava e tusa ma le pule a lona finagalo. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for he chose us in advance, and he makes everything work out according to his plan. Amen. According to his plan. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. O le purpose le atua I lowo langa e mo lana eternal plan. Po o le vala auina le atua ia te oe malana whaasino manga I lo wola malo soifua. O whamaina tō fia oe po le purpose lea le atua e le I whaia le lalolangi. Ai le I whaia le lalolangi. Wai loa e le atua lana purpose. E iai la le eternal purpose le atua po o le vala auina lea le atua I le afoi. Po le finagalo leo le atua umalava. Mea lea le ina tāua le mea leo le saa o le tangata e te whaipoipo iai. O le saa o le tangata e te lua ngā lulue. O le ta iala le atua, le purpose le atua. Mea le nana le vino o loptara no atu au sinko. Whai ma le whai unga ia sa o lau whai unga e whai. Ona e te le pāta le vaenga le nā. I le purpose le atua I lo wolanga. Tele nisi o tama I tai e le purpose o lato wolanga wale ma whai o le whaatau no uina. Se le whidiwhilinga. Tele fo inisi a lii o lai le purpose le atua. E afo ino I o lato wolanga. Ai wale ma whai o le whaatau no uina. Tele o whai atu divorce. No. Pa o le mele o tam whai tala no tuai. Ia sao fili whaatasi ma le atua. Ona I le purpose le atua I lo wolanga. A e loa o le purpose le atua mo lo wolanga pe o le whaalinga le no whaitu ia te o le amatanga lava. A e loa na whaia o le atua mo ia. Te tau ona e nau au whai unga umalava e te maua I le atua. Whamatala Yesu I whamai o Keriso. O ia le na maua I le purpose. Ona na pe no whaitu le amatanga o le telo taimi e tātou te a mata sa ili lava le purpose o tangata ia te ia. O le hale mele o te mana o e whai. O le ale mea o whiaringa ruenga o te whiawhainga ruenga ai. It's all about you. Ai o fina ngalo o le atua, no. O nai se le mea nai a mata mai ele sa ili ngā oe. E te whiu e sa ili to tonu ia te oe le purpose le atua, e te le maua. Tasia ia e a mata mai I le atua. O nai whai mai le tala le tuspa ia na whaia oe mo oe na o le atua fo ina te iloa lona fina ngalo mo oe. Yeah, te urai lo mafofau. It's not about you. It's not about me. Ona o le purpose le atua wha mai na whaia e ia mea umalava na whaia fo I mo ia. Whaataunuina mo ia. Nei loa la oe le atua wha mai le tuse Isaia wha fo I upe lua. Wha mai o loo wha apeona whetalai mai o Yehova o le na whaia oe. Mana whaataunuina oe. Mana whaatupuina oe I te tonu o le manava. O le atua na whaia oe. E le I whaia se taisa le atua, fo le lulu, fo le lenga kongi pe laki. O ia e le ilo so kalo whai, ke le ilo o se kenge le mea la. E le I whaia se taisa le atua, su e whapea, se I kau lulu wakula le mea lea a kongu, se I kau su se whai whi au, se I whai pe laki lulu lea. E le I whaia se taisa le atua. Wha mai le tala le salamo se lautoru valu whai upe valu e whaatau nuina I Jehova, mea uma mo au. The Lord will fulfill his purpose for me. His purpose. E iai la le mea na whaia I oe le atua, na design oe le atua, na whaia oe le atua o le Samoa. Amen. Na iloa oe le atua, na whaia oe le atua o le Samoa, na filifili le atua le lanu o Lotino.
A ua te fia pālangi o Samoa, na whiri le atua, o le lanu o Lautino, a whai te pae vi ia le atua, a whai fo te ena vi ia le atua, amen, a whai te uri vi ia le atua. O le lanu na whiri e le atua. O le lanu na watu, ya, o mata, a si tu lou, o a tonu e pe ena, ya pe moana o mata, po le alava nisi langu i pe sama, pe mua o mata, o angisi langu o ngisi mata. O ia fo ina avatu le taleni ya te oi, le alava le taleni na ya te oi. Na avatu ele tua ya te oi, o low personality, o winga, o mena i unika i oi ona na whaia oi ele tua, e ese mai ya oi. Ese fo i le whainga na whaia i tātou ele tua, na whaia la oi ele tua, i le lalulangi atoa, na le kasi ale Kevin e whaapea. E ona winga whaapea. Te whiu ua su lau langi pe te Moses i Kevin whaapea. He ofo ia te oi, na le tasi ale oi whaapea na. E unique ala le whainga oi lea tua. Ai na whaia oi lea tua mō lana purpose. Luna mafuaaga. Whamelisa lamo se lau tolu lima whaupsuma lima. Ele i lilo lo tino ia te oi. E mai ele i lilo lo tino ia te oi. Fumai ino ua whaia hau i le mea lilo, ino ua saunia hau i le mea loloto i le lalolangi. Fumai na iloa e lea tua oi ana te le i whaia oi. Ona na whaia oe le atua mōlo na whina ngalo, na ia tua fia fo i le aso e te whanau wai. Na iloa le leia e le atua, whamai le atua o le aso le ala whanau wai Kevin. Ma o lona wala awina lea, o le purpose lea mo le olana o Kevin, o mea umai o te mana o e whai. Whamai le tala le tuspa i e tutono salamo, tato atu ina. Amen, tato taimi. Hallelujah. A tono ina e whahi o tuali tato tatano ina nei purpose. Amen, ele tāu o sa ili o low purpose, na whaia o ele atua moia, ele i whaia e. Amen, te le lo wala awina na te nofo ngā ele i wha o ngā inga lo wala awina, na whaia atua ile atua ia te oi. Se lau tolu iwa, salamo se lau tolu iwa. Whamai whai upas fuma lima. Whamai, ele i lilo lo utino ia te oe, ina ua whaia hau i le mea lilo. Ina ua saunia hau i mea loloto i le lalolangi. Na sila mai o fafonga i o utino uma ina o a fuafua. Ua tuusia foi uma lava i lautusi. O na aso foi na whaia ai, a o le ai ni o utino. Whamai le tala tāvita, na tuusia foi aso lo tātou wola. A whaina tu sia e lea tua aso i o tātou wola, lona winga na iloa e lea tua le aso te whanau wai, na iloa la umea whai lea aso, ma mea uma tupule o langa, uma na polo kalame lea tua, e ila le purpose o lea tua i lo wolanga, e fo ile purpose o lea tua i lo wolanga. Amen. E ile purpose o lea tua i lo wolanga, e le i te iau tātou o mai lo langa le nei. Au te fia whaatau waina, o nei to tele tangata e manatu i lato, ele ai se vala au wina o le atua i o lato o langa. Whamai langa wa o Samoa i ri, e ili tangata whapianga o pala langi e mawhaingo e tala, ili tala lei, na o tangata o whanau o whaiwhi au e mawhaino lato tala, ili tala lei, e tangata lato te manatu o whanau la o whai pisinisi, e whai pisinisi, e le manatu whapena o tangata, lato te wha ai maua lalo i lo lato purpose. Te utanga vatu sina utama i tau tinonga, a tono na te va ai maua lalo i low purpose le taimi nei whaapia Kevin i o low purpose o ngā ainga e whangau me se a inga o se a foi whaiwhi au ainga kakalongi kangaka i runga ia ke oe ma special le ai le lau tanga vatu sinta utinonga e o mai le taimi nei. Amen nei. Lau tau tinonga le ka ua i se sia le la ka ukungi e au ko ua. Because I really want to encourage you guys. E le whailonga tangata le atua. Na iloa ele atua o ena whanau mai, e ofo ila ia te au na iloa ele atua o le a o whanau mai. Ina ua o iloa le whaalinga le, this is actually help set me free. Ilo ua o langa a toa lava. Ilo ua o langa a toa. Sa iele confuse ia te au fo ilele, ona o au. Sa o whanau mai le, ile a fo ino le mea, na o whanau mai lo tina. E o me le teimi nei, o te le iwa aia i fōlinga o lo biological father. O te le iloa fo ilo na ingoa. O te le iloa lo tama.
Mele na tu te whaalongo mai te o te lo te imi o te whaonga ina ai na o lo utina e whai e o whaata ta inga. Paua leo le lo matua na tausia o te le iwa ai ala i so pai lau tiko whata. So e tele la story tu ato le mele na, ia la ule whamatala ina le vaenga le na. Pa o le mele o tau mwhai whamatala o tunga, na iaila le confuse ia te au. O no au na whanau mai le vaenga le na, the red lock fo ile le pe e pe e ila le manatu maua lalo tangata, ya mātou pe o mātou ni na whanau i lo le fina ngalo le atua, it's not God's will. Wha pe o mātou le accident o le mistake le atua. O te lei whanau mai i se whawhine pa ialo no langa, o te lei whanau mai fo i se tangata e a fo ino le mea e lau i loa. Pēno o whanau mai se tangata e amana ia e tangata. Se i tu lau. Ai ala na o whamatala ina le mele nei, because the purpose o le atua, i le o langa o le tangata, i le eise isi lalo le lale nei, na accident i le atua le sau le lalo langi, na i loa i le atua i le amatanga. O le upu la le atua, ina ua over aia u le upu le atua mo o i loa, hei, o le a lava le mea na tupu na la, ina o sau le lalo langi, whaafetai o te le po pole po ani mea na tupu, pau le mea te whaafetai i le atua, o le o wola. Whaafetai i le atua i le tinana o whanau mai ai, whaafetai fo i le atua i le tamaa, e ui au te lei loa le ngoma au te lei wa ai ai. E li lope re maka mai i rofa o lai. Pa o le winga o lau tala. E le aise isi e vale le sila whanga le atua. Le aise isi e vale le sila whanga le atua. O le vala au wina la le atua i lo uolanga. Peno fa o te lei whanau me se ainga ni whai launga. O te lei sau tutonu se ainga tangata e whai au. Po le a lava ni si tūlanga. But the purpose of God. O leo o loa e au ia, e iei le wala au wina le atua i lo uolanga. A tonu la mo i la tau o lai na whana nau mai according to the will of God. I la tau o e o la lava iei o la tau mātua, lo ta māma lo tina, nana tau mafuta na tau whana nau mai, o tau o whanau o le whapa iaina wala, o whapa iaina o tau. A tonu leto te mai moa mai, you have no excuse. You have no excuse. A whai e mawhai e lea tua na whao ngā ina se tangata whaatau waa pe o au na whanau me whawhine e lei loe seisi, ma na whanau mai e lei eise tama. E o matemi nei, that's my testimony. E lei wa aia o matamau te lei whaalongo fo i lei ngō lo tama, ia lau ka ua sa oa tua. Ai o te whaafetai i lea tua, o lo ki ngō, o ka māmea i lea tua i lahaso. O le winga la lo tala, tau whamtala atu ia te utau, find your purpose. Le alo mafuaaga na laina e sau le lalolangi. You have no excuse. E le sau excuse. Ona iai le mea na au mai ai o e le atua lalolangi nei. E iai lo mafuaaga. E iai le mea na tofi ai o e le atua. A o le nei lava e te fai excuse ma e ta milo milo ba. I want to tell you. Te mana e wha manatu ia te o e le fiafile nei. E le I vale lava lo sau le lalolangi le nei. E iai lo purpose. E iai lo purpose. A tonu o lesa e manatu maua lalo o lawa I lo tangata po le ale le te whaapea a whai e mawhai e le atua na whao ngā ina se tangata whaatau waape o au ma lo utupu anga le mea na usau ai e o martemi nei o lea lava e a whai e mawhai e le atua na whao ngā ilo tatonunga o oe lena e ola mai le fina ngalo o le atua you have no excuse e le wala awina o le atua I lo wolanga ona nai loa o ele atua na te le I whaia o le manawolo tina, na o whaitau I foi, na o I loa I nā, le atua, na e I loa au ai te le I whaia au. Ele I whaia ele atua se mistake. Ele I whaia ele atua se mistake. O lo o langa la, ma lo o tau ma whai I le atua, I really want to be a blessing. Te mana o I avea lo o langa, I ele aso e wala au me ile atua I te au Kevin, sauro o ia. Po le lava penga e whangau si tu lou. Pena e whanau la le whai, pena e whangau kua le umukuka. O whea lava se me whatau vai o se tama se tangata e le tonu, pe le loa ina e sesi pe le iso, se tahua o I kukongo le ngu o le lava tūlanga. Te whaapea tu ia te oe, e le vale le sila whanga le atua ia te oe. Na whaia oe le atua e yailo purpose, e yailo mafuaaga. Tauna e tūla I mai. Te tauna e tūla I mai. Sau e whaatino le mea na e sau e le lalolangi. O inge e laku lunga wha mai le atua, so le wa e sau ale ima se menga. Wa e kau ngu mai ale ima sau menga whaia le menga au winga kwai oe.
Mea le nana la ina whai maritala Iesu, pe ia tātou ai, o le tupulanga ia Iona. Tuli mai ele atua e alu e ele mena tuli e ese le menga sola iai fa pe na foi oe mau na iai lo vala awina na tuli mai o ele atua laulangi na tuli mai o ele lopo o se fai fe au po o se tangata fai evangalia po o se perfeta o le alava le me alofa le atua o ia te oe anaile o isau me o fai e iai. You have a purpose. E iai lo mafuaaga e iai le mea na fai ai o ele atua. Tele nisho tala anga e fia whaamatala atu e lango ai, but I really want to bring that part of my testimony. E whaamatala atu e ate oe, nei te iwa e whapea, a tono le mai mua mai lau tinare nei taimi. Thank you, ma'am. Whaftai mua lau tau singa, ai, ole kalanga. E ele purpose. Ole taimi lal nei, ia a kongo ole mea fuinga e kuku. E a fo e whawhetai le atua, tati whawhetai le atua ono o ia o le purpose per tala le fai mai le tusia a Efeso, fo mai wo o maua le tofi, le mea na vala au ia o le atua na iai le mafau o le atua, ke fia avea se kangaka au le leipe o Kevin Laulangi, esi fukua ave le aso lea. Amen. Ya, amen. A tonu fo ila, o lo personality, o uinga, o mea umalava, au e koke complain o uinga, o mea nga mai le atua. O lo purpose, mai le atua. Plan, mai le atua. Ona na whaia o le atua mo ia. Yes, a o fo ilana ino le lalolangi a te hau. O te le popole ai. Ona ele I whaia o mo le lalolangi, na whaia o te whaafia I lo watua. Lea lau te au na I lo watua, e uma fo I o toi alu I lo watua. Ina ua o aluatu o te imi o te aluatu I luma le atua, whai mai le atua, well done, son. A o le seu o le mea lea, o le molu akwa whai mai le atua, wa e sau. Ma kwa le fia wa ai mea le atua iai. Talu ai lea, e sau, le ise mea na whai le purpose. E lo purpose. E lo vala awina, whamanatu ia te oilo ainga pelo ia ke riso, ia e lo vala awina I le atua, sa ili lo vala awina I le atua, ia e lo le mele tu mana o te o teu ne ia fiafi lo roto, tu mana o te o teu, na whaia o le atua mo ia, teu lo roto, it's not about you, na whaia o le atua mo ia, o a uma me te whaia, ia e whaia ta milo, iona au tafa, o le fina ngalo o le atua. Whaamanuia le atua I lau whaalong, whaamanuia le atua ia te oi Samoa, le ainga pele ia kere. So le atua le mātou tamā, tatalo I la ua fio. Whaamanatu I lau whanau oi lava, se tina, se tamā, ni mātua o mafuta mai le neia fiafio whanau. Whaamanatu ia te I lātou, e iailo lātou mafuaaga. Pei ona e au mai o le Faamoemoe ola ia te au, ma loo mafuaaga, tama tau ia te I lātou, musu ia ilo wanganga taitaia te I lātou, leise se vale lau sila whanga. E iai lo lātou mafuaaga, e iai lo lātou vala awina, e iai le mea na o lātou o mai le lalolangi le lei whaatau nuu. Aua ne I o lātou o atu, e lei whaatau nuu ina lou fina ngalo I o lātou o lama soifua. Tama whaamanatu ia te I lātou, na e whaia I lātou, mo oe. Whaamanuia oe lo mātou atua, o ai lava o mafuta maridea fiafi, ngā lue hilo wanganga. Ono le suafa o Yesu ke riso wa ole mawala awa tuwai nei. Amene, amene. Whaamanuia le tua ia te oe. Le ainga pele ia ke riso. Ia, atonu e mama ilo finangalo, ia le whaio ni tau tinonga e whao ngā ina ilo tangata, no intention, e vo ilele koe, au mesi intention, vo ilele e a foi. Draw attention to myself, no. The point na tau whaamanino atu. Ina ia wa ilis tangata lai manatu, e manatu maa ia te ia, sili ako mga ku mawalalo au ia kia. Esea, o ngā, le leia I to telo ni so auto a lo tangata sa ka ma fau ile ka kire a nga ka ika ia langa e se le langi o ka sa wai no le se vale sila fanga le tua fa manuia le tua ia te to tatu to e feilo ai ile asosa ile alofa ma le nga le tatu ta pausili morte minei Kevin Ongen a lui va nei alofa tele mo auto fa soifua ia. Elofa Yesu ya te oe, Elofa Yesu ya te oe, Elofa
so uma elofa Yesu ya tewe elofa Yesu ya tewe elofa Yesu ya tewe ya so uma Sangata pa ia ole tupu ia faneneina abatu ia levi inga ya Yesu matau atu lunalo Sua